Beş kişiyle kolda 11 yaralandı. Rus işgalcileri Kenede Харьков'na hücum etti. Sabadan şehrinin merkezi rayonuna 8 raketa vurdu. Скоріш за все, використовувався піон, артилерійська установка для обстрілу міста Харкова. Близько 8 влучань було по Шевченківському району міста Харкова, зокрема по Харкову саме під час обстрілу о 10 годині ранку. Raketalarının biri balabaqçasına vurdu. Bir kaç mermi rahatlıq zonasına düştü. Komşu çok katlı evlerinin pencere camları kırıldı. Politsiya jinaydava başlattı. İşgalciler jen kaidelері ve adetleri bozulmasında mesuliyetlidir. Попередньо всі снаряди, які прилетіли на Харків, вони летіли з боку Білгорода. Тобто Росія продовжує свої терористичні дії проти мирної України. Вже відкрите кримінальне провадження за частиною 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів і звичаїв війни. І за кожен такий злочин російські військові, які випускали ракети по мирному Харкові, будуть відповідати перед законом. Hücum yerlerinde kurtarıcılar çalışmağa devam etti. Yaralanganlarga yardım berildi. Харьков sakinlerini hücum tehlikesi signalı yankıragana vakit sığınaklarda bulunmağa çağıralar. Ukrayna harbiylері Ukrayna jenibinin işgal etilgen kısmında işgalcilerinin da 13 idare noktalarına hücum etti. Pivden operativ komandalığı Berislav, Vysokopilya ve Antonovka'da da 3 Rus silahları yok etilgenini haber etti. Onlarca raşistlerinin beraber onlarca Rus texnikası da yok etildi. İşgalcilerinin Khersondaki ştabı en çok zarar gördü. Antonov köprü yanında Kenede patlavlar yangıradı. Anda Rus işgalcileri öz güçlerini toplay. Yerli sakinler köprü üzerinde ve etrafında koyu tutun olganını videoga çekip paylaştı. Ama hücum neticesinde raketalar Kenede köprünü urdu mu ya da işgalciler getirgen barjalarını mı daha belli değil. Sabah Khersonda avtomattan atışlar ve granatla patlavları eşitildi. Ждем. А те, кто не верил, хай молят свои жопы. Скоро за ними тоже придут. Keçinleri Pivden operativ komandalığı Ukrayna harbiylері işgalcilerinin ilk müdafaa pozitsiyalarını birkaç yerde urup geçkenini tasdiqladı. Fakat harbiyler başlatılgan karşı hücum hakkında çok aytmastan resmi menbalardan malumat almağa çağırdı. Kherson vilayetinin sakinlerini Ukrayna hakimiyeti sığınaklarda bulunmağa çağıra. İşgal etilgen Kırım'da en azından 145 işgalci asker defin etilgen. Bunu Ukrayna prezidentinin Kırım'daki daimi temsilciliği haber etti. Defin etilgen işgalci askerlerinin sayısı daha çok olabilir. Çünkü birçok harbiyini gizli şekilde kömeler. Kırım Reali neşiri haber etkenine göre Karadeniz flotunun 810. ayrı brigadasından en azından 158 harbiy öldürülgen, 500'ge yakını yaralangan, 70 kişi belgisiz gayip olganı tanılı. İşgalciler alada aprel ayında Ukrayna harbiy kuvvetlerinin hücumundan son zarar korup çökken Moskva gemisinde kaç denizci ölgenini gizlemekte. Temsilciliknin malumatına göre defin olgan harbiylerinin 70'i Rus ordusunda hizmet etken Ukrayna vatandaşı olabilir. Ukrayna prezidentinin daimi temsilciliği esirlikке teslim olunov talimatını hazırladı. Новофедоровкадaki aerodromda olgan patlavlardan son işgalciler yerli sakinlerge ivaz tölemege aşıkmay. Avgustun 9'unda hücum ya da patlavlar neticesinde en azından 62 ev zarar gördü. 14 kişi yaralandı, bir kişi helak oldu. İşgalciler hakimiyeti patlav neticesinde olgan zararlar ödenmesi için ivaz tölemege işandırdı ama aldattı. Yerli sakinler kaydetkenine göre ivaz tek mesken ev için
берілі. Мескен олмаған ev, гараж яда язлық ev үшін иваз берілмейкен. Ама бір чоқ ерлі сакен үшін бұл екене мескендір. Вянда шымды яшап шарайтлері бұзылған. Сакенлер сақнын ишгалжилер мемуриетіне мұражат етті. Ама оларны вақтынжы мескеннен біле темен етмектен рет еттілер. Сакенлер енді ярдым сұрап видео мұражатлар айтынлыты. Хотели бы обратить внимание на то, что постановление 597 не включает нежилую недвижимость. Однако, многие люди проживают в садовых домиках, а также в оборудованных гаражах. У многих есть коммерческая недвижимость, которая является нежилой, являющейся единственным источником дохода для них. И поэтому мы очень просим, убедительно просим, рассмотреть вопрос о восстановлении ущерба от 9 августа 2022 года, нанесенного нежилому фонду, в том числе и гаражам, и садовым домикам, и коммерческой недвижимости, и всему остальному. Это очень важно для наших жителей. Федоровкада патлаулар августын 9-ында яңғырады. Саат 15-лерде Сақнан Арби аэродромында силя едеклері патла башлады. Анда Русияның ава кайнат хобетлерінің 43-нче уҗымчы авиация полкы ерлеше. Онан эркянында эсасен Су-30 СМ, Су-33 ве бомбардыман Су-24М учаклары ерлеше еді. Андан олар аваға көтеріліп Украин шерлері ве Украин арбилері позицияларына уҗым етеді. Аэродромда учыжы ве штурман олачақ курсантларда идманлар кечіреді. Патлаулар ярым саат девамында яңғырады. Украина ава мудафа кубетлерінің малыматына көре, анда ең азындан 9 рус учағы yok етілді. Бұл Русия ава кайнат кубетлері құрылғанындан берілі бір күн девамында олған ең бұйық ғайыптыр. Yüz берген патлаулар işgal етілген Қырымға яшамаға яда ратланмаға келген русларына пек қорқытты. О күнден башлап Кереч көпірінде Қырымны терк етмек үшін бұйық невбетлер пейда олды. Пляжлар ісе бошады. Мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Рус işgalcilері işgal етілген Қырымда репрессияларына тоқтатмай, Ақярда свидетели Еговы Дени Тешкілятның азаларының евлерінде тентов кешірілген сон, 53 yaşında olған Виктор Кудинов ве 51 yaşında Сергей Жигалов тұтылды. Кезлевде де işgalciler бұл тешкілят азасы олған чифтің евінде де тентов кешірген. Шымдылек оларының адларын açıkламайлар. Оларының евінден де телефон ве білгісаярын алғанлар. Тұтылғанларына ФСБге сұрғыға алып кеткенлер. Уммен алғанда Қырымда бұл тешкілятның 16 азасына қаршы дава башлатылды. 4 кіші есе mahkum етілді. Словакияда Украинаға берілмек керек олған МиГ-29 учақларынан сағлықлаштылар. Базар күні олар сонки сефер өз базасы üzerinden ұшып кечті. Учақларынан сонки ұшышыны Словакияның ава мұдафа кубетлері видеоға чекіп өз ресми сайфесінде пайлашты. Словакия бұл учақлар çoxtan kullanılғаны үшін олардан vazgeçmek қарарын алды. Да июльнің башында Словакия баш назиры Эдуард Гегер учақлар Украинаға беріле білгенini тахмин етті, ама инжеліклерін açıkламады. Бірқач күн evvel Словакия семасыны НАТО devletlері Чехия ве Полонияның учақлары қоружаға қында аңлашма имзаланды. Словакия bundan evvel Украинаға С-300 ава мұдафа системалары, Ми вертолетлары, өзі юрер гаубицалар ве град реактив системаларына теслим еткен еді.